ner malaka nyam ka nas dial content baro ni lengwa sama handa mandu shan kosnyak mele nong ro asni kan online tv channel and wala shan kan wan ka pai badek wan kin dang raw idi dang raw de bakal bana report me bana jelinkel men jitu agray wish ka bentiu na me report me jidit me pai a shocking report ben yo ayekelana lere me chalado ne te ke turbil mishe dol dangro chekrech doran ka bentiu jen bana nyo akelo ta dana shirek me che to ka jen ke report me chalat gwaseme wa cha dol dangro cha krech turbil ka bentiu dol dangro to ko dol dangro tichilu ka charam kel shamui ka bot ke Saturday kurun wangalong ke Jordan chalat name took outside the main gate of the Bentiu IDP camp yen gwadan reki jeten ke Unity State water bill jele long ka pes gwadan reje dol dangroten ke jom chalat gwaseme major domai dakai gen traffic police director Ramadan traffic director mentaka charge highway in Unity State achiko right radio tamazuch ano ke Saturday kani chiri mi chena mecha talk ka market kula larar IDP camp yen gwadran tori mutena la to kem ka yen gwadan shek mo cha talk tan achiko la do ne na ram mo mari jiran ki driver andana recha marriage gat kire dol dang roto wajen jen krup kona ka jen we ka DP cam no jen gwadan titin no jen jele petalong wa kane dang ne kon chire wa kane dang jok kane dang jor kon chabab ki dol dang jor kon chabab na wa kane ti kwak ngwane la koken ngwane ka market chimla na nyur ge ka dop kwak ko ngai kon diala tik dan ge jen gwas me be la na gor buwe mti ge dun mde ro kwak bi o kwak no wa ken ti nyura and when money wa chure ke mo chu you talk chicken dang dok kene dang ro shiklu ka jen gwas mo and then ramkel chwala do chwaje nang dulwal so jendana ci tok reason dana right and reason and rekenika ko misha Allah da kan binimi o waken koken kwak ci nyur ka kankan char jimdan ngai kon ka tabela kan be beterbile we ajan gwadana ci rek mo ci tok ja ring me bej ngai kon chinetin kon tin ten wen mo jikala do wonena kulela major duck cha appeal ki cha right kanedi kontila driver no de kan gerde kan yot pin ko la benran bo ngoy ne je ke speed medit ala tele ke speed limit kam ngai kondi ala metal speed limit la be je long miti speed limitin den darogwa ka jo jikala gwasme ala ri tok ke tabadek 8:30 in the morning ke Saturday antrbila mo ka rajadan chalat gwasmene ano kala do no cha kef tel me chalat ko cha de kef interbil but chi kandol tienen konen charet chi yeken chi getes nien dol dangro ramkel jadul also problem chi to kon winimi mede yendi ala ngach ka ta dan chi to ko ja ana ban nyo je ka another report ani biya te kama bye.